constituency long amai pulo lapen isi apos mate a constituency a president pulo tang te lage permanent na post kali lage clear alam lo ratum sini ning ba kopine treasurer pu usitame lage si permanent na post kali lage ke damtang ni lisitame dipuel esi long vice president lapen dhonsuri constituency long ke nelia president lo founder lo ni tungke po efisitame a time ateng pen isia post bulotame ningkan thom pan ningkan pli sonse organizational structure long ke do lason thotsi ni to PHLC ke peningan ke nonjo ni phaing kore si arkoyar ni lo bulot arkoy ni phaing kore si ani lo botang te phongner cap PHLC ke som arni tanang lepo phongner cap lasi rajan timu ngalang li sitame PHLC long ningkan pli po alang li si organizational structure ateng pen isia tenure ke alang li complete at lo lasi laso central committee pen arpu ke lar pon kadok we dolo isi ini mahala solong pen alang di treasurer bangke long le deto lasi kaprek arpu si central long alang di long tulo handloom and textile po masih hola so arpu ke long le join si alang di kat joy po se nili tumke chini pon lasi isi klar dak bang lalo isi arpu lage permanent kali pangbalam nili ta prang dak constituency long president no mate Dhonsuri constituency till 2022 MSC election non ke pualang li si dolo pualang li si tabi mo arpu jutlo atenyor jutlo potang te alang li tong che do tu pone ba nut ka prek pone la bangke organization sia party a structure long ke lage atenyor dovek ajat arpu se tame even non CM ta ningkan phobet ke di ningkan pholo potang de election po bang rata tumpa hai pulo tang de do tu po ko koma party phan se kang wai ma ala tumsi council le chari asona kaksi tum party long ta isi structure do ala so teng pensi arpu ka chelar ka do ko we dolo amase hal hut alang ne ning ko pini do masi non HSDF ala pini ke seng buga laga ni lito chini ke laga rat phana ke mangali alang li totally hula ego pumuni to do isi ego hedi ala arpu chelar po ning kang lo amasi pu kat joi lo pini pu ke form la ego pulo tang te lage ajir ding de alom so veji laso egos mo satisfied lo insam no pulo tang te lage amuni taning insam do po sang joy po apartita silently silake venice det avedet po la no HSDF a future ke thangta ave itum PHLC atum pen ke pangbar se ela pala regional party puta chipun ilang lage si HSDF ke lage inut rajanti mu ai go pen nang te chon hormu biar thelong hala lawa pu do gadi lawa that mean wala volcano long pen nang chon hala so lawa pu nang chon phun ti sona khasi HSDF ke lage accidental lawa lo lage mane hola ego satisfied fedet masi ladang chon phun lo aning thi udang chon phun lo ma HSDF punang chi lo masi lage sami volcano eruption pu du mati hala ta kang sam du punang chon phun po thep hak pu bang long ateng chi du so taxi mo HSDF ke lage si pu non chon phun chot la chiklo yon pho throk ke duni he lalu potang de hala rajan timung bang mo ke nang sam dop po apartita avedet po lage la clear alam no lage non PHLC ke lage a vision do a principle do karbia ke bang ke claim pi do non tribal ato botarlis kang thani aphan a principle ideology lage do pa me ni to lapen land rights itum 60 julaten itum ke protected area po laso land rights itum chelong vek nei non a 60 dulang pikok ta implement me de latum claim clip ang theke lalo VGR ta bang do thiblu bihari khay tum do thiblu utar bor bilong a VGR ta bang boli tum do thiblu